Daj mi reci, jesi li ti ikada pila kavu u Fatime više jajca? Jesi bila u jajcu kad? Ne. E onda nisi ni pila tamo kavu. Ima gdje se pije kava u Fatime više jajca koje dolazi u jajce, grad istorijski. Dobro, i šta s tim? Pa ništa, jesi bila u Travni? Nisam. Jesi bila u Banja Luci za KMPU? Aha. Ti mene sad pitaš bre za jajce, šta ću ja u jajcu? Ti ako si bre... Pa ja kažem da se najbolja kava tu i pije u Bosni. Ti ako si iz Bosne bre, šta... U Fatime više jajca. Šta to mene briga bre, ja nisam iz Bosne. U Fatime više Ti jajca. si sad iz Bosne i ti smatraš ako si iz Bosne da svi mi trebamo da idemo tamo po tim gradićima i to sve. Sada ti si iz Bosne i sad svi mi koji nismo bili po nekim gradovima tamo iz Bosne smo mislimo ono nešto... Jel ti piješ kafu? Ne pijem, valjda nisi čarav. Ali jesi li čula u Bosni gdje se najbolja pije kafa? Pa gde sam ja to čula? A u Fatime više jajca. Nisam čula, niti me to interesuje. Što bi mene to interesuje? Hajde reci. I Fatima i to sve. Ovdje živi Kitime. E tako. A kiti me i oblači me i gotivi me da budeš zmajica broj 1, jer ti si meni na čelu tabele. Gospođo slavna, vaša veličana, pa dozvolite, molim vas. Hoću Sanju, hoću uveče. San ćeš, dobit ćeš miran san. Hoću mir, nećeš da se jašeš, nisam trenula od vas noćas. Trenula nisam. Mirno spavaj ti, moja ljubav. Evo, dođi vamo, moja ljubav. Ti si jedina moja ljubav. Ugasi se. Jedina, jedinice moja, pored tebe nikada neću tražiti druge žene da ti podložim zakletvu. Jedinog mi mog sina Meštre u Italiji nikad ne prevariti neću. Kunem ti se svim svojim se kunem. E ove mi moje duše nikad te prevariti neću. Da Bog da ja nikad kuće ovdje ne bi vidio. Ako te prevario sa drugim ženama, jedinog mi mog sina Meštre u Italiji, odi vamo da ti zakletvu položim, dođi vamo da se zakunemo. Vidi, ja sam bio regrut Josipa Broza, pa kaže, ajde Remo da se zakunemo, da vidite kako mi to zakletva je, kako je prvo to što se treba da zakunemo, idemo da dalje i nastavlja se, idemo dalje i 150 dana i uvijek dalje, gospođo, kako ne razumijete, ja glasne žice polomio, pa da li ste svjesni, da li razumijete šta govori Zmaj? Presaberite se, onaj što ga ja glumim, ja sam Šećo, dođi vamo, dođi da ti samo objasnim. Niti još jasno, dođi vamo. Ja sam Šećo, ja sam Adžija, ja glumim Zmaja od Šipova, kralja stočara Republike Srpske. Ja. Ti si Šupak Meraklija. Čekaj da ti kažem, jel ti razumiješ? Ne razumem. Junaka. Večeras ćeš ti da spavaš u krevetu Svito. Opusti se. A sve su fine, sve su dobre, ne znam šta da kažem. Sve su devojke na početku fine. Sve. Nemam ja sad ovdje kažem to valja, ona ne valja, valjaju sve pet su dobre. Ja bi sa sve pet išao u krevet, ja bi mogao to, kad se one dogovorile da ja njih večeras opremim sve pet. Ako bi se to moglo dogovoriti, krijući ili realno.